Hadin bakin nong hikai hapo ka syatri chungka fastom kila rai ban bu sundon daka jing yakhi ba klembu por hakmat sekretariat. Handrai tang hadin ketu kani kenta bakini kinong hikai kila sedang yakani ka jing yakhi lakhot no ban yakren yaki bat ka sorkar. Shua ka jingkhot yakren UCM ka sorkar kalapatha yau additional chief secretary man khot yakren hadu arsin kani ka jingmi surok kinong hikai kalapan kapnya shisha ya ka surok ha sekretariat ya kani ka jingdawa jung kinong hikai ad hoc andra haka kabinet bat kinong hikai skol ad hoc hapo ka syatri chung ka fastom kilarai ban sange shwa ya kani ka jing yakhi. Lalik kenduk saya di Walang haka office jung jing ladon ke meeting ke Baningkong di harta meeting ilai discuss hang jing ke jing nakaliang jung sarkar bat ke jing nakaliang jungi ting ke hiladon kita ka estimation tu ibang ila batai yaki ba kumnu ke sarkar kalaban penyak chakmat yakni ka yakan yaki jungi tikum ta hadin jong ta ka first meeting di di Walang yang ini sawan yang min sai shong yang haka second meeting ting ilai shong ta second meeting jadi yang kita second meeting ke Bangilai Shong, di Bangila dia discuss, di kilabet, but ni ong pada bang, ni don kam bangin kenduk saya chief minister bangin yo ya kata assurance kan, lanu Bangila ban expect, kata enhancement jungi kan urlong, di lada kata enhancement jungi kan urlong meem, tinggal yo very positive feedback. Na chief minister hi mentan abang ya kendu ya abang ya keren bu chief minister ula panpor nangi bau ong ba ka file kalapoi attach ha kabinet jungi kan pas sundon ka kabinet but min sedang bangin yo no ya taka enhancement dia kata ka ba ni yo naka office jong chief minister but na chief minister hi jong jalan Meghalaya Tumut kini ke enhancement kan dia kata hiwa pia pan raja haka bayadai bakani ka enhancement jungi te ngim patla ban disclose namar banang nir ki ong banai pat disclose ngimla ban disclose namar ba kawai thap de ban pas na ka cabinet hadin ni sa disclose pra te nang nir ki patla ban ong jang ba ka assurance ka bang iyo pada kalong ba kata ka enhancement ka bang iyo kan long ida kan dei kata ka bang ila deman lani kala ban dei ka ba hambaru te nginya ap mang ya kata hakaba kin ayu ka kin sapas te hakabang ya kran ru shphang gani ki no shphang gani no kai ad hoc te ngilayo ruba ya kata ka proposal ka bangila pha ngin kong kila kampen bha shu na ka office jong isa DP Walang kila kampen bha shu bat kila kentup no ru ya kini ki science ki hindi bat ki wei ki no hikai te kumta ni isu apmang ba kata ka cabinet meeting uang tentatively 3 cabinet meetings kamot likely cabinet meeting kin don kam tang ba ong don kam try hadu lai ki shim ya kata ka likely ka cabinet meeting man kamlong safe ndai ki ong ba la ban pas no tang ka cabinet meeting ka Baningkong ne ka baar tambah ya banlong safe pada kipan likely ka cabinet meeting cukum ta ni la comment du ni smutanat ya kata ka jing ya kata ka input ke bangio na sarkar ikemen ngikuan ai kubleiru ikini ki officer sarkar kum na office jing sa DP Walang sa Ambrose eru nilai trista baro bangin ya penulong ya kene u indicate ne amu ku chief minister lano kin penlong ya kene ka cabinet meeting kano sini kano tayo kan semua kumba PE ula ong ini amba normally ke cabinet meeting ke sedai sin tayo but normally ka sedai sisian haka shusngi tikum ta ula ai ngi wang ba ka phila ban ahi kata time frame ba lada ka kawai cabinet meeting ka silong ha kawai ha ki shusngi tikamut kumno si banaikan simpur tengi ngilabu be ha kata kanong remba ini up kan ya kata cabinet meeting ka balai kumbala ong naka office jong chief minister kay ko pilih pa taro nga pernah jom ban ong ba ngin penkut na sunan ngin penkut ndai ngin ya up kan hakapor bangilang up menta tingin ya resume bang ki classes jungi ki ngin resume yang